Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi reru. Namuntlha hi siku ra 24 Hukuri lembe ra 2022 hi voni muchayi wa swichayachayani tlhelo muhumelerisi eka vunanga bya Benny Mayengani the President Hlavu the Gupta a fika a avelana na hina xinepe xa yindlu ya Benny Mayengani the President laha sweswi yi nga fika kona. Hi ta tsundzuka leswaku yindlu ya Benny Mayengani the President yi kali yi tseketseriwa kumbe ku soriwa swinene. Se loko hi languta xiyimo lexi nga fika eka xona ni vona ingaku Benny Mayengani the President eka album ya vona ya N'wendzamhala ya December Revolution va ya yima henhla ka xihiman'wingi leswaku va ya ku tseketseleni. Hi ta tsundzuka hambi hi lembe ra 2019 va kali va tseketsela va endla tinghoma timbirhi leti a ti vulavula kumbe ti khumba timhaka ta yindlu ya vona. Hi ta tsundzuka ku na risimu leri ra 2 leswaku ri volume. Kasi na le ka swingwiringwiri nakona va fiki va kombisa leswaku ri ku na laha va nga fika va ti filimara kumbe va filimariwa va ri eka yindlu ya vona va karhi va cinela yindlu ya vona. Hi ta tsundzuka leswaku eka lembe leri va tshembisi leswaku ri beef swa boha yi ta va yi ri kona. And then fiki ni tekela enhlokweni swin'wanyana swi tikomba ingaku vunanga bya ka Gaza loko byi nga ri na beef byi va byi karhi byi xota xipayisisi kumbe swigantsutsutsu leswi nga ta endla leswaku ri vunanga lebyi byi nandzika hambiloko wo chaya album ya njhani, kambe loko u nga chelinyana beef eka yona swi twakala ingaku yi xota swipayisisi, yi xota minyonyo wa ku endla leswaku ri album leyiwani yi nandzika. Se eka lembe ra 2022 va tshembisi leswaku ri va ta va karhi va tseketsela laha va nga tshembisa leswaku ku ta ku ri na nghoma leyi nga ta tlanga 25 wa timinetse laha va nga ta va karhi va tseketsela. Ta tsundzuka leswaku tinghoma ta muxaka lowu a va sunguli ku va ti endla. Ku na tinghoma ta ku fana na va Nomzamo, ku na tinghoma ta ku fana na va Swingwiringwiri, na tinghoma to fana na va Sivarana Dludlumbeta ti tlanga timinutes to tala. Se va kombisa leswaku hi N'wendzamhala va ta va karhi va tseketsela. Se hi pfumela leswaku swa mayelana na sweswo swi nga endleka swi va swi ri kona eka beef leyi nga ta va yi ri kona hi N'wendzamhala eka album ya December Revolution leswaku Benny Mayengani the President ni vona ingaku va ya yima ehenhla ka xihiman'wingi ivi va tseketsela. Kambe hambi swi ri tano Benny Mayengani the President hi vona ingaku va yi lwile va tirhile ku kala yindlu ya vona yi fikelela eka xiyimo lexi nga fikelela eka xona. Hi va bela mandla swinene, i mitirho leyinene leyi va nga yi endla naswona swa khutaza. Kasi na Dr Joe Shirimani va tivisi hi siku leri album ya Dlayanyoka yi nga ta huma hi rona, leyi album a yi rindzeriwe hi mahlongati. Hi ta tsundzuka leswaku ri i khale va karhi va tshembisa leswaku ri album ya Dlayanyoka yi ta huma, kambe sweswi va tivisini leswaku yi ta huma hi siku ra 2 N'wendzamhala lembe ra 2022. Kambe ku na lava va nga na ku kanakana leswaku ingaku ku ta ku ri na ti-album timbirhi leti nga ta va ta ha ku huma eka Team Shirimani. Naswona swi nga endla leswaku Dr Joe Shirimani loko fika nkarhi wa ku va humesa hi N'wendzamhala va nga vula leswaku ri lembe leri a va nge koti ku va va humesa hi mhaka ya ku ka ha ku huma ti-album timbirhi eka Team Shirimani. Kambe lama ko va mavonelo ya vanhu kumbe xani ku chuha ka vanhu tanihi ku va rindzele leswaku Dr Joe Shirimani va humesa album, se vanhu va va na ku kanakana leswaku ku kala ti-album ti huma hi ku landzelelana. Album ya Mafamba ya ha ku huma, sweswi ku la ku huma ya Dlayanyoka, ku ri ku hi rindzele album ya Dr Joe Shirimani hi N'wendzamhala. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla, nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini.